Iyo byiza kuri mwe mwese mutwurikiye tuwaha ikaze ku makuru y'iterambere mutegurirwa na Meteo Rwanda. Ngiye kugezaho nitwa Bugirande Emmanuel. Tutangira tubera hamwe ibyaranze ikiro cy'umunsi, turaza kureba iterambere ry'umunsi w'ejo ndetse n'iminsi itanu imbere cyo tuzakomeza kwitwara. Turi munsi ku masaha ya mu gitondo twaramukanye urunyurane rw'ibicu n'izuba. Ni nako ku masaha yo kwica munsi izuba ryakomeje kwiganza ahenshi mu gihugu. Ku masaha ya nijoro uretse uturere twa Nyabihu na Musanze hateganyijwe imvura, ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Dukomeje n'umunsi w'ejo ku itariki 11 Kamena 2025 hateganyijwe umuyaga uringaniye ukazafite umuvuduko uri hagati ya metero 3 n'3 ku isegonda. Mu gicyerekezo cy'umuyaga uzaba uhuha uva mu burasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye bigize igihugu. Ku masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize igihugu. Ni ukuvuga ko tuzaramukana ibicu byiganje bidatanga imvura. Duhereye mu ntara y'Amajyepfo mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha mu gitondo kizaba kiri hagati ya degree Celsius 15 na 16. Kimwe n'intara y'Iburengerazuba naho ku masaha ya mu gitondo tuzaramukana ibicu byiganje bidatanga imvura. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha mu gitondo kizaba hagati ya degree Celsius 12 na 17. Mu ntara y'Amajyaruguru ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha mu gitondo kizaba kiri hagati ya degree Celsius 13 na 16. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha ya mu gitondo tuzaramukana ibihe by'umucyo mu turere twose tugize iyo ntara. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha mu gitondo muri iyo ntara kizaba kiri hagati ya degree Celsius 15 na 16. Umujyi wa Kigali ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijwe. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha mu gitondo kizagera kuri degree Celsius 17. Ku masaha yo kwica munsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize igihugu. Duhereye mu ntara y'Amajyepfo mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha yo kwica munsi kizaba kiri hagati ya degree Celsius 24 na 26. Kimwe n'intara y'Iburengerazuba ku masaha yo kwica munsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha yo kwica munsi kizaba kiri hagati ya degree Celsius 21 na 26. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha yo kwica munsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha yo kwica munsi kizaba kiri hagati ya degree Celsius 21 na 25. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha yo kwica munsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Mu gipimo cy'ubushyuhe bwaziteje ku masaha yo kwica munsi kizaba kiri hagati ya degree Celsius 25 na 28. Umujyi wa Kigali ku masaha yo kwica munsi nta mvura iteganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe bwaziteje kizajya kuri degree Celsius 27. Dukomeje n'iminsi itanu iri imbere ubwo nubwo ku munsi w'ejo ku itariki 11 tukajya ku itariki 15 Kamena 2025. Mu minsi itanu iri imbere nta mvura iteganyijwe ahenshi mu gihugu. Ni ukuvuga yuko hateganyijwe ibicu byiganje bidatanga imvura. Reka tubabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha 11:56 za mu gitondo rikarenga ku isaha 12:03 zo ku mugoroba. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.